Whaafafonga I talafonga le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa. Le si whafonga o Samoa, le 2AP. E fia lava e toe whaatala whātu le nei tai au o le amatanga o ngā luenga o le nei aso. Ai wisi mai a lau whaafafonga I le tautua masani a lau le iti o le si ufafonga o Samoa, le 2AP. Ua tōwhia seu Dr. Joseph Tawati le tōwhinga le ofisa sili o Pulenga, mo le mtanga luenga o whaatuanga mawhai ngā whaiva, mo le isi tōlu tausanga. O le aso ana nafi na whaamaoni aia le kāpeneta ilana whonutanga, le fautuanga le komiti sa iloina tālo sanga, le tōwhia ai o seu, e avea ma ofisi sili o le mtanga luenga o whaatoanga mawhai ngā whaiva. Sa amata le tautua seu I le mtanga luenga le tausanga I lua awhia ma le lua, o se ali ofisa mo le vaenga e puipuia o lua whea avea I mai whaamai, ma ini seti whaalafua I le mtanga luenga o whaatoanga, ma whaasolo ai ina si itia luna tūlanga I le ngā luenga, o le tausanga I lua awhia se fulutasi na se e atuai e ngalue, e le whaala potopotongo suenga whaasaienisia Samoa po o le SRAS, o se ali e sinia, mai iwai ina filifili e avea ma ofisa sili o Pulenga mo le SRAS le tausanga I lua awhia se fulfitu, se eo o mai le taiminei. O se tamali iwa mawalunga le awa oina I to mai maanga waa, ai mai selo na sila fia lau tele I tūlanga tau I le atina e o whaatoanga, whai ngā whaiva malafu manu, ma suenga tau whaatoanga mo le si itia, o le nei vaenga maoti o le tamau ainga. O lo umie seu whaailonga tikeri I tūlanga tau whaatoanga ma le University o le Pasifika I Saute, whaailonga le matua o whaiva I tūlanga tau suenga o puna o whaasaienisi, mai le University a Koti Japani. O lo ia umia fo'i le whaailonga le fōmai tō whamanino po o le PhD I tūlanga tau molecular biology, ma le phytopathology mai le University o Bristol I Britania. O sui tūlanga seu ia telefono David Hunter, sa tau aveina le nei tō whinga mo le ono tau sanga taluai, mai le I tō si talo sanga telefono ele nei a noa. Ua mai ale suenga sa whaatino ele LTA, na whaatonuina ele minista ia olo fonoti a fōa fitiva ai, e anga I tua I whale insinia, e au mai se li poti, po o a tonu ta avale olo o tutu I whale insinia, ua whaailoa e olo, e yaini si o manatu, o ta avale pito sili ona le leile taiminei, o ta avale fōtau sanga, ai o ta avale tuai, o le a tele ai le la pisi. O le unga le suenga, na mawai o le telo ta avale, ua silia ma le ta ise fulu tau sanga, o lo o tutu I whale insinia. E mai se ala ko inga fo le ko inga minivan o le noa ma le la e vaccine. E tele mafua anga I nei tu ainga ta avale, sa au mai te tonu le atunu o mai si atunu o, sa whaipa o ma e mauti noa e iei vaenga whaale tonu. O le isi mafua anga, ona o fafo, sa masani o na whaisiaki masani, pe tai o Samoa, se ilonga waleanga le taavale, ona whaatoanga ioi e toe whaale lei. Ai mai se aiole toa telo o tātou insinia taavale o loo iai, e le ia awa oina e le sueina o whaale tonu o itu ainga taavale fau, lea ua maua maili nei vai taimi. Wa tele ina whaonga masini whaona po nei, ale au saina, e siaki ai vaenga whaale tonu le taavale. O le toa tele o tangata o loo whaasea I lunga o apio fōlinga po o le Facebook I au nanga o loo tuina atuai interneti. E le faule nei mata upo, ma o le mafuaanga leo loo tau mawhai ai le mata ngaluenga ofiso o ta inga mawhaamatalanga teknolosi. Whaapele ofiso le pule whaatonu. O le ngalulu e whaatasi matatou pāanga, e peio company telefoni ma company o loo au maia interneti. Ia mawhai o na puipuia whana wale atunu o, peio na sauno ai le tamaita ilo ia li o whaavaivai o manu Angeline Seiuli. Ewa ai alofa fo i tatou alo ma whanau, le ngatai leo tatou tupulan. O na o lato, o le luma nai o se o tatou atunu. O le tausanga I lua afes furumale ono, na amata whaatino ai whaala wiloa le ofisa o le pule whaatonu. I tua le atunu o, e au fiai maa onga, ona o a fianga onga ma matautia, o loo mawhai o na ofi mai lungo o penga ta whailangi, e a fiai le whanau.
Ua tele whaafi tauli, ua mai tauina i le whaongaina e whanau, o nunga o penga ta whailangi. O le tala noa i tangata e au noa ma le silafia, ai mese o le sawaina i lesi tamaititi o isi whanau. Ua whautua ina mātua, ia malamalama i le taimi e whaongaina ai e whanau le telefoni, pe a whai e fia mana o mia i le whai o la tō mea onga. Ia mauti noa, e yeise ki po le password o le telefoni, ia awane i mawhai e whanau o na tatala le telefoni. O le vai aso mawai sa a wai atu aisu i Filifilia o Samoa, e le whanatanga e tala noa i naiva e ngā patino o lo o ngafa, ma le mata i tuwina o le whaatautai o ngā luenga whaatino, mo le wha maumauina o whemalanga inga i le ea, iona i tūlangi maualulunga. O le aungo le nei whanatanga e mafua mai lea i se malienga, na sainia ma ioina e Samoa, le aveai o Airways New Zealand ma se ofisa lantou te whaafoeina, le mata i tūwina o whemalanga inga o vaalele i lungo le ea i tūlangi maualulunga, ua resi talaina aloa ia e pūlea ina e Samoa. O le nei whanatanga mo mtanga luenga whaapea pūlenga, o lo ngafa ma le mata i tūwina o ngā luenga whaatino le Airways New Zealand, ua whaisi umio na leto e whaatinoina. Ma e tāua tele le awai ai o sui o Samoa wa Filifilia, ona ole a whaatala noa ina i suinga i le malienga whaavao malo ma le ofisa, ina ia avea ia a fianga sa whaapea ona iai le lalolangi atoa, i le mae a o le COVID-19. O le a whaamanu ina le nei mta ngā luenga whaapea ma le pūlenga ma lai waalele, e alalia i le whaasoa mai mta upu e whaatala tala noa ina i lea whonutanga whaapitoa. Ai maise o suinga o iai nefe malanga inga i le ea, ma le tuina atu e talo sanga mana o mia e patino mo Samoa atoa. Ina ia alua i luma le tūlanga e whaalele ia atili ai le itua le au nanga mo le malo o Samoa. O lo o whaatino i loilonga le mtanga luenga o leo whale pui ma leo la toi fuata ina. Isi awala e mawhai aiona toi whaawa wai whaatalanoanga masani ma le autu stala. E peona masani ai vai aso taitasi. E whaelo aini sio mta upo le atunu o sa tu ina atu i le ofisa o leo mo sef soani. Mai ko ia ngai mako consultancy nga mai. E kau ki kilo ko nga wala e kau ke kalango i volta pe me mai ko sini mo o mai foi ka fafsanga i lama. Ua tolu vai aso talo ne leto e whaia se whailoa inga masani e tu stala ma le ofisa o leo. Ua tātou talafona mo le amatanga o ngā luenga o le ne yaso, ia manu ia tele fe au ma ngā luenga o le awhea ngai ma le atunu o. Whaafafonga i talafonga le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Malunga o le sino e, mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa. Le si ufafonga o Samoa, le 2AP.